Šta prvo radiš kad dobiš dijagnozu od doktora? Prvo ideš googlat. Googlaš, dok te ne zgugla. Ne znaš više koga googla, a ti njega, on tebe. I samo toneš. Ja se sjećam, danas se sjećam tog dojma, sjedim ovak za kompjuterom i googlam i čitam. I, znaš, onaj osjećaj, toneš u onoj stolici, samo si sve manji. Išla bi niže, ali ne znam, hoću se dići. U jednom trenutku ja se mislim, pa idem ja čitat Božju riječ. Idem ja čitat neku bolju logiku. Idem ja čitat neku bolju dijagnozu. Idem ja čitat neko bolje obećanje. Idem ja čitat neku bolju stvarnost i realnost za mene. Dijagnoza nije tvoja stvarnost i realnost. Dijagnoza je činjenica koju si čuo, a Bog ju može promijeniti. Situacija koja ti se događa u tvom životu nije stalna, nije trajna, nije konstanta. Ovo je konstanta. Božja riječ je konstanta u tvom životu.